This government is business oriented. They know what an entrepreneur needs, and that's why I feel extremely welcome and extremely positive to continue to invest. Thank you, sir. Kienu kliem ta' tifħir lejn il-ħidma tal-Gvern li tenna l-fondatur u chairman tal-kumpanija tal-ajru VistaJet, Thomas Flor, waqt l-inaugurazzjoni tal-uffiċini ġodda tal-kumpanija f'Ħalluqa. Flor faħħar l-impenn ta' dan il-Gvern, għalkemm in-negozjati biex din il-kumpanija tibda topera f'Malta ilhom għaddejjin għal dawn l-aħħar 12-il xahar, kienu f'dawn l-aħħar 3 xhur li twettqet ħidma li permettiet il-ftuħ tal-uffiċċji. Waqt id-diskors bejn il-Prim Ministru Thomas Flor intqal li Malta għandha pożizzjoni ġeostrateġika eċċellenti, filwaqt li ħaddiema Maltin għandhom livell ta' Ingliż tajjeb. Isemmit ukoll l-infrastruttura effiċjenti u x-xewqa tal-Gvern Malti li jgħin lil min jixtieq jinvesti. 75 persuna qed taħdem fl-uffiċini ta' VistaJet f'Malta. 5 ajruplani tal-kumpanija huma diġà reġistrati f'pajjiżna u sal-aħħar tax-xahar mistenni jiżdied ajruplan ieħor mal-flotta. L-impenn qawwi tal-Gvern preżenti għat-tkabbir tal-avjazzjoni f'Malta nkoraġġixxa lil din il-linja tal-ajru sabiex erbgħin ajruplan li mistennija jingħaqdu mal-flotta mis-sena 2014 jiġu rreġistrati f'pajjiżna. Our investment into the country doesn't only stop here with the office. We just launched another large transaction with Bombardier for up to additional 40 aircraft, and the Prime Minister and his government is making a very strong point that we continue to invest and bring aircraft under your registry. Għal dan il-ftuħ uffiċjali tal-uffiċini ta' VistaJet kienu preżenti wkoll il-Ministru għat-Turiżmu Karbenu Vella u uffiċjali għolja tal-Gvern.